kajing ang no dagi pajba badjan baro ki kunhon hapo ke jela ki balayai dawana ke sarkar jela bakadai ban buno e kawai ke Jakarta la simender hayo mauro kasurok ka bagi briu ki laban pendon kam hakaban rung sekatan jirang lambat sapo ke jela kalau urlong no hadin malala ban play pajba no e ke infiltration check gate ni ke Jakarta la si ki briu barung lemba ke surok haba play pajba ke infiltration check gate la sakhir ke jing don lang uba Esotun, MLA ke jirang konstituensi kum ukongsan, haringkat ke jing don langru ki he pulit hapo ke jela ki bakentup uba H90 IPS, ADGP, SB, uba O Pasai, IPS, DIGP, AID, uba S Nong Tenger, Superintendent of Police ketenat infiltration, uba C30, Superintendent of Police ke Ribhoi District lembat kiwei-kiwei. Hakata ke Jakarta la simender ka baron hayo moro ya ka balayo ban play khat sautrik urempang ondon shwa way usop inspector lembat saungut ki pulit constable hakaba na kaliang ki pulit ki loong bakin sapet badla don kam kin sahab ban pha briu biang sakata ke Jaka kanang bakan longkum ka way ne ki Jaka ka ban tela kam ki jingwan rung kerthep ki briu banabar bara kaju ko por ban yarap ki briu ki badon hakata ke than Oke ke rami jirang ke bilang supli temporary nang beta gitu ke badan sakma di bamla ban let ai gitu report sa sakma tekila ban ban ni bak action kan kuju nang ta kuju di badan bilang kita nang ta po kenapa di bamla ban di ai report sa kenapa kila ban report ni kantan ke belakwa ba mi gurang hari ni islam berada kila ban ni kamu dengar ni khaka aki infiltration check then haka karwitrik jamu 9 October nga ba SP Ribhoi ni lawan kami ba ni layo ikin kajaka then ni pek kami submit ka report pa ka ipyak ni kajaka hadin pengi layo ka jengbit no sim joke hima jira ba wala kami ba ki sofu ikata pat pin yakit khyalan ni ka nama ba kam dei tang ka kam jangna simet ni jong ki simet kadai ka ba ka kam ba trailang Berani ya trailang bat ngapa ki la si nila bat poi serta ka thom bagi kwa. Hakini ki puar ki bladet la bun sibun ki jingjian ko per kay hapo jong ka state Assam bat segwi ka ipat ki state te kalana pun sngusuk ya kijing don kam ban long pikir haman ki jaka bandrung sa ka state ki jongi bat lese ko mangila tiplang bakanir ko di way surok ka barung sa po ka state ki jongi ini ki jaka iba day border nomor ba kumulakan pau iran ke edikam hati arani ba dan pensuk sisa nomor report kuma harusnya melalui ini kedon kejia kaja ke ba kelami ke kenung keram ba kejia ke ba krau ini dipat ba di besar ini ditain border hidup ina bandai satu sakana para ini kena bandai satu senangfo kejia se parakma bagilet ban peslowi kata kajing kam kejuki kata kejia ke ba maki kia kenduk Tila berdon kini edikam hari hamrani kalau besok ini kejaga koron hari kita border, bah hari kejuan juga kini anti infiltration jacket dan yang sibun yang kipat bah di boron kini ketan, pada besok dan pensiunan, kejingkan juga kini ke department hari ini kita jaga border kepensiunan yang kipat bah juga kipat bah di besar kini ke area. Tila kalian jangan hukum MLA nasuk men harus berkata abang ini bagi sarkar kali ek gumpan kali ke polis department kali ek gumpa nasoban ay ke jingat relang ke jingat kersan bangin ay gati ke dia tukti gamon ke jingat snok tilang mati bangin dan matala mati bangin le ek kam ki bobha bagi nama ila man ay ki jingeda ki bakarpang tina kumanta ki pa nong song ki bodan ha ke jela hi bor we tingin ne bangai tan ki khobos liu ki bor khana saya ki ba syura gatling ke tingap Teng lami kijing keno officer juga ketik infiltration officer juga ketik police station itu ki paman he keno ka infiltrate tim le ba ta kijing keno jong way anut kara ka kana si ki way pat but teng ka pun bakla si kijing mo jing khat jong ki pat ba tengim le ban pun bakla gini ka kam tengin ai kijing trilang